At ko lang i-share ito yung Word of God. And one thing, kahit kung i-share ka na kayo about night vision, and pagkita kanyak ni Apo Diyos idi July 19, iti morning, 2:21 a.m. Alas 2:21 iti parbangon. Ijay nga dream, or awawagan tayo nga night vision, because ajay kat very clear. How many times nga nagitungtungtong ni Lord kanyak ti night vision kasi. At jay nga July 19, nakitak ni Jesus nga full of armor with sword. Ket permi nga naunget ni Jesus at the time. At that night vision. Ket puti unget na nga rajay, nga nakita ka permi nga unget na iti dragon, jay dragon, ti kaong unget na, tiniliw na di dragon. Ket tiniliw na di dragon, inigana na dayay, inkarga na di long table. Ket inkarga na di long table, nasot na di sword na, pinuted na di dragon. Ket insina na di body di dragon. Ket habang kitak di ay, at ano ti message, kanya kain may. Ako na ni Apo Diyos, dajay ti unget ni Jesus, iti mararamid iti the whole world about iti COVID. Kaya kaputi unget na, pinuted na di body di dragon. Amo iti dragon, ti katason, devil ni Satan. Iso nga kita nyo baka da dragon di balbalayo. Katen nyo nagayay. Iyag na kada kayo iti disaster nagayay. Itata, pinuted na riyay, kaya ti message kanyak kain may, ti message na kanyak, dito aramidan na, ito aramidan dito tao dito'y the whole world dito'y COVID. Nga dito'y COVID, pangukwartaan da ti WHO. Who? Nga dito'y WHO. Kaya dito'y Pilipinas, connected di DOH, and some politicians. Ito the whole world, pangukwartaan da ti COVID. Permit yung unget ni Jesus ijay. So, pinutan na dayay, so, kitaan tayo ti mangyari. Ta iti message na kanyak, 50% nga dinestroy ni Jesus. Dajay. Amen? So, we believe nga mai-exposean na gijay tata. Nga aramidan iti tatao. Timadmadin ni Jesus, Diyos usaran da nga pangukwartaan da ito'y disaster. So, kung unget ni Apo Diyos siyay. Day vision. And number 2 nga message ay vision nga riyay. E din, pakita ni Apo Diyos siyay kung na naramid ni Apo Diyos siyay. Gapu ijay, Christian. Kada ijay Christian nga agpipray and fasting. Isu nga, adati, power, nga nag-work kajay, nga prayer, iso nga, tinigpas ni Jesus Christ ay. And number 2, dagijay singers, terason, no apay nga na-empower na jay, nga panang destroy ni Jesus, ijay, aramid na jay dragon nga niya. Nakitak pa jay singer ni Bill Gaither, nga boy-boyaan na di panang isinsina ni Jesus ijay body di dragon. Iso nga, mayat kayam ti singer. Gaboy di singers can agpipray in fasting nga Christian dito'y earth, iso nga inaramid ni Jesus ay. My point is, agpipray in fasting kayo ba? Dadayaw tayo ba nga talaga kini Apo Diyos? Nakitak pa di rupa na di eh. So, no parasak nga i-research niya, amok no sino di ay. Nga singer ni Bill Gaither.
Dayro pa na kat nalawag. Sa nukitak da jay, may ilasing ko, da ito'y di agbuybuyay eh. Amen? So nga dito'y church, hanta yung agay ay ayam. We are now in these last days. Dati yung dimod uding aldaw, kana yung ikabagati ay. Amo da ito'y, kuha nga dito'y COVID, kaya da ito'y vaccine, connected na da ito yan, ijay 666 nga umay ito, ijay Revelation chapter 13. Nga nawan tong timarkam, di ka makagatang, di ka makailako. Hangay ayam da ito eh. Makikita tayo eh. Isu nga da ito yun, aramidan na dayan. Kasla first phase da daytan. Maramdama agtatakdan. Isu nga da tayo kung mga Christian, managkararag tayo, kanahin ko yung ag-pray in tongues. Tatilaang makakaya ijay, numapno ka ijay fullness of God. Iti kinadiyos ti Diyos kat may punuking ka. So lang ti makalaban dito'y. Kaya tayo tinaduma Christian, tatakrot lang dito'y. Kinungkar isudan iti fear. Isu nga madida nga ma-persecute. So nga tayo dito'y church. No pa'y naramit ni Jesus siya'y. Ako na, makita yun riya'y. It will come to pass. Jay vision nga riya'y. Pero kada tayo dito'y church, Jesus the Good Shepherd Church, kailangan nga umapuy di prayer life tayo. Hanta yung agay-ayam dito'y. You see? Amen. Tagpi pray and fasting, kaya di man dayaw ka ni Jesus, iso na jay tirason nga tinigpas ni Jesus, jay body jay dragon. So data, di may isa nga apay nga ikabipray tayo, kailangan rumwar the manifestation of the glory of God dito'y church, dito'y earth. Anya kumati rumwar kuma. Kinadiyos ti Diyos. Hanta yung masatisfy. Amo yung kanya as a pastor niya. Ito rin yung makikita ka maraming ti ministry tayo. Kurang pa lang riyan. Ano ti mag-agasan pero kanyak minor lang dayta. Titunay nga biblical truth. Nag-manifest ti kinadiyos ti Diyos. Dagiti baybay mabingay. Jay danom mabingay. Dagiti natay agungar. Dagiti umel agsao. Bulag makakita. Paralyze bumangon. Dahil ti kailangan nga ag-manifest iti church. No lang kasulang iti patingga tayo, hantayo mas-shake the world. Hanga mas-shake the world upside down. Tatinang shake the world upside down, no kitaan tayo na ministry, iti apostle, nirumwar nga talaga na kinadiyos ti Diyos. So nga for me, that's my prayer. Dito'y church tayo. Kat saan nga umanay nga siyak lang. Kailangan amin tayo. Hallelujah! So, my preaching is, rekunak kapay nga, inaramid ni Jesus ay nga tinigpas na rejay. Nga dragon kat interpretation na kanya kaya, dadya hindi ungit na kadagijay nga magpangukwartaan dati COVID. Isu nga, tiraan ni Jesus jay ti the whole world tata. Amen! Mamati kayo mati-vision. Amen? Tigapuna dahil duwa. Yan ay parang kanak ejay nga vision. Number one is prayer and fasting.
So I encourage this church to pray and fast. Nga ti kararag tayo, i-manifest ni Apo Diyos ay kina-Diyos na. Iparang na kada tayo, kas inararamid na, iti biblical time. Rumwar kada tayo dito. Hantay masatisfy jay, kasalang napuyutan tayo. Dapat, umay jay shaking. Jay shaken ni Lord ti building. Shaken na ti prison doors. Dito abutan tayo dito church. Sa mo yung, kas kanya, iti nagnaaktatang month, niya. Per me, iti pain in my body. I'm so weak. I mean, ni Satan, we know his plan, nga ti target ni Satan katag iti leader iti church. And I know, nga makikita ni Satan, iti hell, nga da iti may isang tao, nga ma-raise up manen, amuda ti light, iti preacher, amuda ti apoy, ti preacher. Awatan doon ba di bagbakak? Amo yun ay kingdom of darkness. Numapmapno ka iti lawag ni Apo Diyos. Nagtsasyan ka kasla ka star. Kat buy-buyhaan na ka niya eh. Isong amuda no sino ti umapapoy. Padasan na nga idupan habang nasapapay. But praise God. Nga ni Jesus, pinakakawas tayo. Amen? So, dito'y month na ito'y. I'm so in pain. Very painful. My body. But makita yo, nga uray kasjay. Makita yo latang, hanak ka umatras. May even the Sunday, nuhalang permi nga agdara nga talaga di tiyan ko ka tumakdirak latay. Yam gaputa, no tumakdirak ka talaga nga agayos na gini blood. So kunak kina Isaac, sika pa lang tag-preach. Agresak pa lang. Kasyay iti kapursigi tayo. Nagbiag kini Lord. Hanga basit lang nga problema ket awanen. Amen. Are you getting something? Because kaya't ko latang ipakita na ganin pakita ni Lord kaniya kada kayo. Tapno maawat yu kumadayay. Hanga umdas ti may sa nga pastor nga agpray. Kailangan na kayong congregation, pray for me, pray for my family, and pray for the elders in this church. Numabalin pa kuma with fasting. And da kami mat agpipray kami mat kada kayo. Nga i-reveal ni Lord kada kayo na ito kina Diyos na. Tapno rumang ay kayo. Sumalunat kayo. Amen. Pumigsa kayo kayaan nyo nga mang-resist kina Antichrist in these last days. Tayo prepare me kada kayo for eternity. Tamoyo aduti mabati no rapture. The parable of the 10 virgins, rapture di ay. Umay alaan ni Jesus as a nobyo da jay nobiana, ket 50% tina-rapture. Kagudwa. Sangapulo na kisay. Jay 5, maag natyanan ti spirit karakwada. Jay 5 isut ada extra oil na sudah tina-rapture. So, kanyak nito'y ministry nga Jesus sa Good Shepherd Church. Ipiprepare ko na kayo nga sigurado nga ma-rapture because of eternity. Awan serbi na tibiyag tayo dito'y lubong nga earthly things. Noan tayong mapan ijay eternity in the presence of God. So I encourage you to
pray nga may reveal kada kayo na gitoy. Hallelujah! Okay. So first, nga message, ijay nga vision, kayat ni Apo Diyos, nga ti Christian in these last days, balinda nga managkararag. Katsala nga basta managkararag. Ti Christian, kailangan agbalinda nga prayerful, pero, mabantayo yung mas higher level di pa nagkararag. Prayer and fasting. So first, kita antayo di ay. Oh, hallelujah. Kararag tayo nga, mabisinan tayo kumatisaw ni Apo Diyos. Ibaga tayo kay Apo Diyos, bisinendak tisaw. Amen. Tanikas lang natatam na itikastak nga mangan. Pagayo dayay. Nga umay kumakaniyak. Dajay saum tika importantian nga makan. Kasi. Ano minsan, han nga saun ay Apo Diyos ka importantian makan kada tayo eh. Kung amo no jay Jollibee pa lang mat. When inayon tayo nagayay. Ba't kailangan ikaradag tayo? Amoy iti may sa karakarag ko as a pastor. Lord, bisinandakin ka. Pakita mo kanya kasi kati number 1 in my life. Without you, I am nothing. Ipakita mo ang mga Diyos. Nga laang no mai-reveal kina Diyos mo kanya sa ag-change. So nga doon i-reveal na di power na sa kumakita, I am powerful. No i-reveal na da jay righteousness na, I am righteous. No i-reveal na da jay eternity in heaven, oh, praise God. Thank you, Lord, that's my destiny. Amen. So now, I encourage this church na mapantayo ityan. It's a time the persecution dagiti believers, ijay Acts chapter 4. Irugit siya verse 29. Ijay time the persecution. Tinarami dagito yung believer, handa nga nag-standby. Ngam handa met nga takrot. Amen? Ken handa nga naki-join kini Antichrist. No dikit di, tinmay kadakwada, kita the plan of God to be fulfilled. Kita din may the dyan nga persecution, basahan tayo iti verse 29. And now, Lord, hear their threats, and give us, your servants, great boldness in preaching your word. Kaya ti kararag na? Oh. Nga ti dinawat na? Boldness. Tinpray dagitoy nga disciple at the time iti persecution. Kasi diyan nga persecution, patpatayon dan dagiti kakadwada, balod na pa yan dagiti daduma. So, kaya't nang istapen the preaching the word. Mauray tata kasay. So, makita yun siya ay, and give us your servants great boldness in preaching your word. So, ano ito may say kararag tayo dito eh. Pray for me, pray for pastors, nga umay ka nakuha na boldness to preach the word. Dahil di kararag tayo, hanga panay di kasapulan tayo iti material. Kararag tayo di kasapulan tayo di spiritual. Dahil ko na kailangan nga rumaring kanagad na tayo agungar. Han tayo masatisfy. Di nakigimong tayo nga uray awan nang nangyari di biyag tayo ko.
Masasatisfy tayo. Di bali na lagip ko ni Apo Diyos. Ti Sunday. Kasla ka relihiyoso pa lang nukas niya. Adag ti relihiyoso no Sunday, no nangagda ti tang-tang ti simbaan. Nalagip dan ni Apo Diyos usto ka no di ay. No, hangasi. Iti pamati ti Diyos, mapno kay ti kina Diyos ti Diyos agbiyag kakakas kanya na. Amen? So, verse 30. Stretch out your hand with healing power. Dita. Number 2 nga dinawat na ijay. Stretch out your hand. So nga dito, tinakalalaan ti kararag, iunat mo ka dito man nakabalin nga imam. Kaya't mangagas ka. Mamuyo ti ima ti Diyos sa ti panakaima ti Diyos sa takada tayo dito'y earth. Ti ima tayo pero, number 1, makita yo, the Holy Ghost. Nga da dito'y earth, iso ti panakaima ni Apo Diyos nga go work in our hands. In our lives. Amo na isurok rin na palabas nga Sunday. Nga ti Holy Spirit iso ti manifestation of God. Dito'y earth tata. Iso ti manifestation of His presence. Manifestation of His miracle. Amin nga biliban tayo ti Ama ken ni Jesus, Holy Ghost, ti mangipa-experience. So ano di ako nakan no binilib mo nga ti Diyos kat His health, ti Holy Ghost ag-work nga Spirit of health. His power is in the Holy Ghost. So kada tayo kumarito'y church, kailangan nga mabisin tayo ken mawaw tayo ti Holy Ghost. Hallelujah! So makita yung healing power. So, ti kararag to ito ministry, healing power. Number 1 is boldness. Number 2, healing power. Kailangan nga rumwarde de kunak, nagiti umal makasao. Nagiti bulag makakita. Nagiti paralyze bumangon. Nagiti natay agbiag. Amin tayo kami da dyan, tayo nga church di ay. Hanyo lang ipabagi ka niya. Di bali na piksa ni Pastor Mi. Hango manay di ay. Ure ka sa ka piksa ti pastor. Pumiksa ti church. Awan ti miracle. Makita yung ure kay ni Jesus. Di aday sunay dyan Nazareth. Uray kaya na amin. Hanga nakaramid ti miracle because of their unbelief. So nga kada tayo tata, may involve kayo. Magkatayuan, may involve back. Iti miracle of God. Amen. Okay? Next. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. Kita nyo dyan, number 3, miraculous signs and wonders. Dahil pagaminti karkaralag diin muna nga believer kaysa na tayo. Amo yun o dito'y ministry tayo. Katrumwar na gito'y. Agbalin tayo nga busy. Kasla hospital ti church. Ngam na ito yung nga hospital, awan tinan natay nga rumwar. Amen? Dahil tayo ministry na the apostle. Dagiti natay pagkitingin panda na biyag. Dati ko magamin di may pakita nga ikarkarot at nga putbut nga ti tao ti COVID.
Dapat kami na tayo nga Kristiyano, ipakita tayo gamin, nga I am now fully vaccinated by the blood of Jesus. Halang gabing nga sao ko marihay. Kailangan may demonstrate dito earth. Nga the blood of Jesus is so powerful. Nga nang overcome ti death. Nang overcome kini Satan. Ado kami teachers sa tangam ibagbagada na day, but they are just talking empty knowledge. Bagbagada na day, naprotektayang tayo by the blood of Jesus. Apay nga nga mabutang kay. You need to examine your faith. Amen. No, in bagam nga you are covered by the blood, you need to know that. And you are now fully vaccinated in Christ. Kasi titunay, demonstrate mo dito yung earth. Tapno masilawan dita tao. Napiksa di gayam di blood ni Jesus. Isuti nusar ni kapsat nga diyay. Ngumnuawan ti kasay, anya ngay piman papanan ti tao. Di mapanda piman ni jay. Iso nga kailangan adda iti believer nga mangi-demonstrate iti power of God. Ket da kayo di. You have Jesus. Ni Jesus nga binilib tayo. Greater than any creation. Any devil. Isukaroon nga tiniliw na jay dragon ko tawang kay-kaya jay dragon in my vision. Hallelujah katajay nga Jesus. Diyan na-receive tayong ang kakawas tayo. I-demonstrate tayo nga minday dahil tunay nga faith. Katnuhan mo pala nga kaya nga mailasin da, you need to pray this kind of prayer. Amo yung kitaan nyo na gito'y nang i-demonstrate ito yung Bible niya. Edi na gito'y nga puzzle kat in-demonstrate na dahay. Di nga nagungun ti tatao nga nag-transfer da ni Jesus. Iti faith because tunay gayam ni Jesus Christ. Woo! Palakpak ni Jesus Christ. Amo yun ni John J. Lake nga may istorya. So, ti may isa nga nang i-demonstrate the power of God dada idi ti virus nga ado tinatay. Kaya ado tinatay apanda ikamada di bangkay. Ta ado nga rod piman tinatay iti virus. Kamamuyo dati Angelic, amuna di Romans chapter 8, verse 2. Ako na jay nga, babayan na jay, law of the spirit of life, I am now free from the law of sin in death. Kunanay. Iso nga, I have the law of life. The life of Jesus is in me. Greater than virus. So, di nagpatulong na gidyaay nga tatao kadakwada, ano ti may isa kadwana, kat napanda, awan ti globes ta, awan ti face mask ta, awan da insuot da nga da jay nga, basta jay plastic nga diyay. Okay? Kat handang nagsuot ka say, ngam isuot na gidya da doktor. Ket napanda nakikamada iti bangkay. Uy, buyaan lagi siya tao isuda. Apay sino na ito'y duwa? Ngawan man lang tisuot na nga. Globe wano. Oray mash lang kuma. Di ngiwat na. After that, kunada ka kini John J. Lake. Umuyo ni John J. Lake, disciple ni kwa ito'y ni John Dawi. Ito'y nagiti first inasusar ni Lord ti revival iti the whole world. Keta, edi ko na apay nga na kayo, katawan pulos ti suot yu.
nga protection lang kuma. Kung na ni John J. Lake, mangala kayo kadagtabagi na kita na virus, and then ikargayo na kita virus, jay dakulap ko. Ini kargada na jay, padasin nyo nga kitan no niya mapasamak ni jay virus. Kaya't kinita na jay microscope, nakita na naksat na jay virus, jay dakulap ni John J. Lake. Kita jay idinaksat, ijay nga nagungun ti tao, nga nagayam ti tunay, nga powerful nga God. Kailangan ti kakasjay iti Church of God. Even Smith Wigglesworth, ti kadwa ni John J. Lake ni Smith Wigglesworth, disciple ni John Dowie. Ket ni John Dowie nga dajay ag kararag ket ag tudo. Ure nalawag ti panahon. Amen? Dagiti ti demonstration iti life of God. Power of God. So ti mararamid ka dagiti African pastors. Kita nyo kadida, dagiti nabanggit ni Sister Carol, ni Pastor Chris. Kaya dagiti na duma pa pastor ijay. Gungunon dati building di prayer da. Dagiti natay agungar. Iso nga masishake ti Africa. Because of that power. Oh, hallelujah. Dapat di may isa nga sinmarsaruno nga revivalist, the William Branham, the E.A. Allen. Bigyan ito nang i-demonstrate the power, tatada binihin. Ni Morris Cirulo na tayon. Pero, ano pa lang may i-demonstrate the power tata? Ni Bishop Bushiri, so di nagkararag ijay, sikay na glory, kat binmabadya apoy ni Apo Diyos ijay yan na nag-worship. Kasi ko mati ministry gawin. Halang nga sumanao. Naumatay ti sumanao nga wanti miraculous signs. God is a God of miracle. Isungahan lang isudat kitkitaan tayo. God nga nagserbian da isudya. God tayo. So we need to pray for this ministry, Jesus the Good Shepherd Church, for these miracles, signs, wonders, and miracles to be displayed. Whew! So miraculous signs, wonders be done through the name of your holy servant, Jesus. Marami lang na dyan tinagan ni Jesus. Nuha nga dyan nagan ni Jesus ti mas usar, mapakaramitan na dagi nga miracle, baka kulto dagi. Kailangan nga dinagan ni Jesus, ti mausar nga rumar dagi nga miracle. And, anya nangyari, verse 31. Hallelujah. Woo! So, agkararag tayo because we are now in the last days. Kailan makita dagi ito official day. Kasanupi man kami nga mamaati da. Awan ti mangi demonstrate. Halos aming nga tao ti pag-asa na vaccine. Nung may demonstrate tayo kuma. In the name of Jesus, maksit na kita nga virus in Jesus' name. Makonbiktar ni Duterte. Ininda tayo ti ayabanan tun di Malacanang. Hangayayam na ito. This is foolishness kadagiti unbeliever. Kadagiti mapukaw. But this is the power of God. Kadagiti masave. Foolishness. Iti unbeliever ti message ti cross. Foolishness ti unbeliever ti message ti blood. Foolishness kadakwada ti message ti resurrection of Christ. Because they are unbelievers.
But for us believers, this is the power of God. Kailangan we need to show to the world that Jesus is real. That the gospel is so powerful. Hallelujah. Amen. So verse 31, after this prayer, the meeting place shook. Amen. Kalpasan ti kararagda, na-shake the place. Nga ayanda. And they were all filled with what? Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Kita mo yung nangyari after this, chapter 4, chapter 5. Nirumwaran na gitay special signs, wonders, and miracles. Ijay ima kalagiti apostle. Dito yun nga nirumwarde aniniwan ni Peter nga nakaagas after this prayer. So we need to pray. We need to pray. Hallelujah. Makisali kayo to, maki-involve kayo. Tapno rumar ito Pilipinas. Iti glory of God. Iti tunay nga believer ito yung Bible. Ano nga rotit kita ka na? Iti post iti Facebook. Ako na da duma ako na da we are believers. We believe in Christ. We believe in His blood. Yung no kitam ter aramidan da. Handa nga tunay nga believer. Oh, apay, nga ibagbak handa nga tunay nga believer. Handa nga agtras ije binilib da. Handa nga mamati nga masave da ije binilib da. Kailangan no pinatim takdiram. Nga nang ag-manifest the power. Panunuto nyo na lang. Diyos nga creator of heaven tiada ka na kayo. Against Satan. Ano kumay kaya ni Satan, ijay Diyos nga adaking ka. Ngamura ibagbagam diyay. Ngamda umay kaya applyan na kat matalimu daw katibutang mo, you are not truly believer. So I encourage you in this church. Di tunay nga faith, kaya't nang sawan di faith nga diyay rumwar di manifestation di binilib mo. Amen? Kat di binilib mo Diyos. So di kaya't nang sawan rumwar di kina Diyos di Diyos. Hallelujah! Agwork na ito yung takdiram. Amen? Ang kayo kami yung mabubutang ti demonic fear, hanga nagapukin ni Lord ay. Kanaw yung ibaga ni Jesus, fear not, fear not, fear not, fear not. Di kabutang mo lang ti Diyos. Amen? Ang nababubutang ka, ti COVID. The question ngayon ka, where is your faith? Binilib mo ba nga talaga ni Jesus? Ti ibaga-baga kami, ti faith hangay jay head. Faith is in the heart. Kati faith is your heart, baliwan na ti biyag mo. Baliwan na ti aksyon mo. Baliwan na panagsasaom. Baliwan na ti tarayam. Woo! Praise God. So dito ay Acts chapter 13. So nakitaan tayo di verse 2. Ugalin na gaya disciple ti panag-ayunar. New Testament na ito ay. Ikikatan ti na duma pa pastor ito because masadot na gagayunar.
Ang kumakaseti ka sa ti mga adal ti word God, masadot kahan mo pa nga ibaga, nga awanan ti fasting tata. Ada ti fasting, siya kami pa mabisbisin anak, isong hanak kagpapas. Kasi ati kasam, han mga baliwan ti Bible. Tinaduma ko na dan Old Testament, ti fasting ka sa nung Old chapter 13, ti Acts ito after the cross. This is a time of grace. Amen. Oh, makita tayo. King James Translation. And they ministered to the Lord and fasted. Oh, kita nyo? Kit idi agpapas na kinagmin-minister na kinapo Diyos, nag-work the Holy Ghost. The Holy Ghost said, nagtimag the Holy Ghost kalakwada. Kahit mo ba nga, mangagtitimag the Holy Ghost? Kailangan i-practice mo ti prayer and fasting. Ito yan, duwa na ito yan. Ada nagagbin minister ngagdaydayaw in LT translation. One day, as these men were worshiping the Lord. So makita yun, so nga mayat nag-worship. Mayat na kiti singer. Ijay nga ag-work ni Apo Diyos. Tigpasan na jay dragon. Naradag di believer nga kastoy. Amen. So makita yun dyan. One day, as these men were worshiping the Lord in fasting, the Holy Spirit said, Amen. I-dedicate mo da Barnabas kini Saul, ija na ngayabak kalakwada. No kastoy ti believer, idalan ni Apo Diyos ti biyag na. So, ano the church? Subli tayo di biblical truth. It's a true disciple of Christ. So I encourage you. Sursuruan nyo ti agdayaw kinagayunar. Agpray. Tapno agwork ti Holy Ghost. Amen! Woo! Hallelujah! Ado pa dito'y. Dito'y Bible. Pero kurang ti time ko because kaya't kung no gamin nag-worship tayo, panawan nyo gamin di inuubing. Kaya no agpipray tayo, panawan nyo di nag-uubing. Awan gayang di magbagal. Panawan nyo gamin kita kasi dito yung church. Amoy di China. Di China, di time ni Mao Zedong. Pinarita na amin nga all kinds of religion. Karkaro Christian. Tiliwan na rin di pa pastor. Patayin na rin di na duma. Ipitin na di na duma. Puuran na ti church na. But the more aramidan ni Mao Zedong di etap no ti kayat na i-demolish na amin ti religion di China. Dagiti believer dadang agpa-pray and fasting. The more nga kunana nga na-wipe out na ti Christian, the more nga na-multiply. Hindi ko Adam Miranda ito'y leader na tata. Ni Saiping nga dihay. Isumanan! Parehas na kini Mao Zedong. But still, nga ti Christian di China, multiply. The secret nga kunada di China because of their prayer and fasting and worshiping the Lord. Amen! Hallelujah! So nga kada tayo rata, han palangin may unay ti tala pa nag-interamin ti pa nag-reign na anti-Christ but ma-rikrik na tayon. Pipresuran nan ti church iti the whole world.
But no aramidan tayo dati prayer and fasting, singing to God. Praise God pa lang tahanda nga pan, palitan ti microphone. Praise God tayo dito Pilipinas pa lang, nga underground church pa lang na ito. Amo yung ti underground church, sada nakabantay dita. So habang meeting tayo kot nakita ng police, psst, no kunadan, kunwari gingangal-ngal tayo iti chewing gum. Kunwari kung concert tayo, ijayhaan nga concert nga ko. Kasi iter aramidan dan, aking kaklap dan. So nasumrok tayo ko, anyar aramidan na gito'y. Aksil celebrate na, ladag mauyong, kung nadag di pulis panawan na. Yung gayam hallelujah. Amen. Dito ko nadag underground church, hanga na dyan lang nga talaga unag tidaga. So praise ka tata. Nga nawaya tayo palang agayonar. Nawaya tayo palang agpukaw. Woo! Nga we need to pray. So pray for me and we will pray for you. Ket irugi tayo nga panagilian sa kargiti natay. Tapagungaran tayo. Dagiti paralyzed nga bangunan tayo in the mighty name of Jesus. So we need to pray. Arumar na tayo to ministry. Agis spirit to ministry to praise God ka rin, papastor nga may nainayong ka tayo. Pero hanak ka masatisfy dyan. Di kaya't ko may display ni Jesus with His power, with His glory in my life and in your life in these last days. So na dyan pa iti message ko kada kayo. Prayer in fasting and singing to God, iti rason nga tinigpas ni Jesus the J Dragon. So ano ag-work tayo dyan? Halang matkat para ministry, makita yung naging negosyo nga tigpasin ni Apo Diyos, naging dragon ni J negosyo J family yo. Hallelujah. Amen. Diyan yung makita nga umay the time nga nagijay negative things nga padparasan ti enemy nga aramidan ig nakada tayo ti positive ag turn into positive. Kita nyo, I know in batak the enemy because naadal ko in my life o ti Diyos ti mangsubag king ka nga direct awan ti sakit no pain adalang paaramin na king kakaslan na rigat nga banag mabaling nga paidaton na ti anak mo or paiupuring na aming nga kwartam nakita kini Apo Diyos. Amen? Pero no pain, no sickness, no disease. Ngayon ni Satan timang attack. Ket no, ipakada na kini Lord kat may alaw. Kas kini hope, ada ti boil. Amen. Kadil. That's the work of the devil. Amen. Ngamnumat. Awan ka na gijay duwa. Nga si kamot tinagkamali. Si kato suminsina kini Apo Diyos. Ag-work ti jay nga duwa. Ag-work ti jay pain. Ag-work ti awan ti makan. Maka-work ti enemy. Tasikat ki. In madayo kini Apo Diyos. In-invite mo jay sarilim ti curse. So don't do that. Kita nyo jay prodigal son, awan ni Satanas jay. So nakin decision, hingga nang awan brief na, nga naghawid, nga nagsubli. Hanga ni Apo Diyos, tinang testing ka niya na, hanot ka ni Satan. Sarili na nga decision. Iso nga now, in my body nga kunak, nga dadagitoy. Sige lata, worship.
Oray no, the pain nga marikiriknakat. Dingdang ni Mrs. Praise you, Jesus. I worship you, Jesus. Holy Spirit, you are in this body. You have clothed me with power. Kung kunaklatay jay, adalata day jay nga rumrumar. Manamdama, kunami jay nga, oh, I worship you, Lord. Adotin suro ni Lord kanak dito'y. Adote revelation ni Lord kina Diyos na. So I believe. At ito'y bagbaga ka na kayo nga signs, wonders, and miracles. Rumar nito'y. Tayo sursurwan na tayo ti Diyos. Kaya nangin parang nagiti revelation about His Holy Spirit. And then mas higher and deeper the revelation nga na-receive ko dyan. So, naanda ka doon karakidyan nga situation, don't give up. Kararag ko ni Lord, tayo reveal na ti sarili na kada kayo. Even today. Amen? Palakpakan tayo ni Jesus. Now, nagitin may, hanpay nga nangawat ka ni Jesus. Nagitin hanpay nga na born again. Surrender now your life to Jesus. We are now in the last days. Dandanin ti rapture. Katnuhan nyo ang resiban ni Jesus. Ang kayong marapture nga pulos. So you need to receive Jesus Christ now in your heart. Amen. Kaya nagiging kaapsat, nga kaya may empower the Holy Ghost. Kung nagiging adaan, di marikrik na. Don't give up. Allow the Holy Ghost to manifest your miracle. Believe in Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. So amin nagiging nga nang receive ka ni Jesus. Kaya nagiging balbaludon iti pain. Nagiging mabang bankrupt ti negosyo na may nayong ko dito. Bumaknang kayo gamin nga umunahin ni Jesus. Bumaknang kayo gamin nga umuna iti panakamoy ti Diyos. And His power. Hanyong unaan di material things. Unaan yun ni Apo Diyos. Dawatin nyo kanya na. Ngay reveal na ti sarili na kada kayo. Dawatin nyo kanya na. Nga baliwan na ti biyagyo. Dawatin nyo kanya na. Nga punwa na kayo. Iti kinasiasin nuna. Tada jay ti pang pabak ng kada kayo. At mapantay ti closing prayer. Hallelujah. Oh yes, Father. God of Enoch. God of Noah. The God of Abraham. The Father of our Lord Jesus. We worship you because you are our Father. You are the God of heaven and this earth, possessor of the whole universe. Father, we believe in Christ Jesus, your Son. We believe that we are now blessed. We have now received all your possessions. We believe, Father God, that through Jesus Christ, we are now saved. We are now healed. We are now protected against all the power of the enemy. In Christ Jesus, we believe that we are now rich. We are now powerful. Thank you, Father, for everything that you have given us in Christ. Thank you, Father, for the manifestation of your glory by the power of your Spirit. So we pray that I think a congregation, I think a church, katag manifest kina Diyos mo kadakwada. Manifest mo tap nilikasa, ag-change kami, babaan dyan makita mi nga glory, nga ag-shine kada kami.
So I commit them unto you. Thank you. Nga even ito nga last days, hag-prosper kami lata. Akas keninowa. Kas kenilat. Nga uray adadan iti last days. Iti time da. Kaya't nagbalinda lata nga narangay through you. At mamati kami nga kami nga nang believe ditoy. Kaya't i-manifest mo di binilieve me. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise God.